Lain Indonesia ada anjing. Dia ada budak. Lain TV radio Indonesia ada si ada budak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, tabrakan. Aing nepi ka jadi dordal jeung baraya urang kuringandani. Ya ada aing mah teu mandi buruhan. Ya mandi buruhan teh aing diancam nek ti podaran heuh. Lamun kesuruh dumut kanu jadi dulungan. Ayo dibungkus yeun. Engke teh negara beunang kulunungan luing. Lajan bugeng ulah nepi ka digotong. Di mana-mana aing natanapi gulungan aing beunang ku pihak berwajib takar. Ya juga nih aing menang amnesti. Menang manghampura di atuh. Dan tadi nak aing mau berbawa-bawa. Yang mabok kain dek kapak sawit di tuan. Yang terlalu bulan.
Wing protes. Tilu bulan berarti can nerima gaji can kiriman ke Bojo. Wajar. Wacan acan. Can cair di tulang cek. Giro tunai. Kita bicara mau giro. Dan hubungan dengan siapanya. Kena kontan jadi tunang. Jadi muai ke raja ulang yang kena bakal jadi raja negara peringatan dari. Mudah-mudahan ayat tak pernah kumaha di keduluman urang ka siapa dah sejak riwayat tetap bibi tetap karimi duluman urang jadi duluman urang karimi teh bibi kau cok saya tahu cok kalau cok ngiriman sayuran deh. Kau cek malu malu kalau saya mau jadi korban politik lah lah tapi kayaknya siapa ngomong jempling kedunya yuk ada ngengang asa kongkok tuja ke alam ramai Gusti rumah aku naon itu menikmati sendiri Sangkilang rame Jumlah haina sibai Muli radio Eta sangkilang lutuh Eta sugan ayat tulisanna hiji Mangkilang diusan keneh Muli HP tulisanna Sangkiran neka nomor lagi dibagi-bagi ke tayo membuat ulama Habis turun di sana Gus kareh merentai Saya buka TV, ente kamari TV Tidak sampai kamari tapi eta suara kadungguh baik Kamarna mahal Lain jadi sada anjing Siana budak Lain TV radio jadi sada siana budak Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Ya Allah tabrakan Nah tabrakan Bu
nah teu bedaan atuh ari mani kawasan jeung baraya bapana heuh katabrak ai nu katabrak ayeuna itu Gusti di rumah sakit mautna tapi di jalan maut di jalan maut kodok ya di mana dikuburna maut oh Semarang jauh maut ayam kecil sedang berangkat ya hobi naon sok kurang jangan nabrakna itu tabrakan betul oh truk Jai pemerdinya numpak naon itu tabrakan oh mio Bila-bila cari ada air yang ngobrol Semai terujung curikan Tapi nasib berenai Demau jadi demau Terbaik Aluran doakan Bapak urang ciri samping Islamna Berenang begitu aturan jadi tuna yang mau sebelum katabrak baik jabat mau dari sing sama sing di samping man Islam nak kena bakal keturunan kurang longela doakan sing di tempat anu nikmat anjing tapi tu amin gitu lah kita aduh ampun Gusti Tuhan itu saat tinggal wah alah salah paman syah aman duluman urang anu kakasih Arya Purbakesa jeung aduh sareng putra dan ratu hari ini kakasih Raden Gatotkaca balut sedikit aduh sampurasun Raden